ole tuntuma hian Mizo te po ponto culture atangin in khar khip culture ching al saum atangin barbecue culture Mizo te po mi anwai tel kan lo khosata a Mizo te hring non calcium le malam hun zel tur po kil rang atangin a thlir thei to ome tuntuma hian USA a Mizo na thlak te le an fa te malam hun le an khosak tan te soi kan to manga chuti rolin America rama naupangte an enkol dan le naupangte an kai hoi dan te po soitel kan tum don ani tundin huna hian USA a khwan Mizo na thlak hi noitel deuh thon oma zo na thlak ko ran ringot po zali chuang a om ani Mizo zinga USA thlengthlam sabernia kan riat chu Reverend Lalthan Liana kha ania ani kha sangkha jakwa somthum panga a Philadelphia a khwan Bible zirin oma chumi nuwa Reverend Vanlal Dua Farnu pithang hne mi te kha Manipur atangin Washington State a an pem thavele a tin chumi nu hreta sangkha jakwa somruk le palia Mizoram atangin Pudari khu mate chung kwa kha USA an pep tha ani heti hun lai hian USA Mizo om chu kutang thlia tham lek an lani tunai ro chuan kumsang ni nulama USA khwan Mizo te nasatakin an thleng thla to a tin Mizo zinga no pangtam tak chu USA pianga salian te po an om ani abik takin Mizo na thak USA pem tha khwan Barmara matanga kal antam bera ti chuan chumi nuwa Mizoram atanga kalte Manipur le Bangladesh atanga kalte po an om nual bok ani tuna chuan nget takin an in beng bel to a America khwan zo na thak te po thanem tak an omin tin an fa tamzok te chu America rama pianga salian ania chu wangin no pangtam tak ron thang lian ta te khu an nu le pa te tong ai ma in sap tong chu an pian pui tong ani to awangin Sunday school in khom na te chung kwa te po sap tong le Mizo tong cho polin chutiang chuanin an hun an mang ani America education system khu athle maya papa khat phei chuan kan fa te hi an taksa kan kolna a an ril ro ero sikulin achangani ati thina American zirna khu zirna thatak mai ania chu wangin no pang ron thang len ta te reng khwan America ram dan le reile culture khu an vong ngetin an ngai hluin an za em mai ani in lama nu le pa ten an fa te engmaw ti takin kut lo thlakin lo wa sela an fa ten sikula an zir tir tu te hena an va thlena an va hek chuan an nu le pa te nge po khan thiam lo an chang ani chu wangin no pang te thu soi an ngai poimo an right an chanvo an ngai poimo ema wangin nu le pa le fa te in kar te po Mizo society a kan lo man than ang tam tak chu US a khwan a man thei ve to talo ani American real ruwa hian kumsom poriat antlin hian omzia anei hlea abik takin high school and graduate to chuan mania na thok theya anin ngaya college an kala tin an indanga emo anu le pa te na tang an chuaka mani in an khosato ani ti chuan heng high school graduate te hi ke ni lama college kal na tur kong in hong kan tia kan lome em rolin an ni lama chuan an fa te an chan na anga le an thla na anga an ngaya chung ko tam tak nu le patam tak chu
lom lam aya tra pui an nual ani chutiang chuan hun an manga chu American Railroad ani tlat awangin chutiang kara chuan Mizo na thak te po an lo salian ve ani tong chung changa hian zo na thak tam tak te khwan an fa te ma khwa an ngai em maya abik takin ma ni pian pui tong nu le pa te tong chung kwa a an man ve theya an lo thiam thei ve dan kong hi an ngei to na sa hle maya nisina kan soitak ang khan zo na thak te society culture kan ti in ngana bulber chu ko ran ania ko ran program kai hoina chu apoi mo em maya chu wangin no pang sikul chol huna te ma ni tong aob cho te zirin thal sikul te an honga an fa te an kai tira biak ina khwan tuna ri chon nu le paten ma ni tong Mizo tong nge ya in khom te service hun te mangthin ma ila emo chian ni that ni ate Mizo tong in hun mangthin ma ila tuna an fa te lo thang lian zel le sap kara lo salian sap sikula lo zir chok zel te khwanin do angin Mizo tong an thiam to lo awangin no pang zirtir na konga phei chuan Sunday school a po no pang Sunday school a po Mizo tong nen sap tong nen chutia tong ni man ko pa in zirtir te alo tul ta thin ani khovel ma son zela Mizo te po mun khata ram khata khotlang mun khata kan reng thei talowa zirna wangte e barzon na awangte le na rang awangte khovel mun rang kan kal dara tin mitam tak phei chu kan va kal na rama cheng hlena hlen ta te kan thanem to hle ani chu wangin chung kan va kal na ram an va thlen na rama pianga salian ta te khwanin an nam nun ken chu tun lai tong takin that culture kids antia chutiang chuanin mani ram akan culture te kalsana mirama namdang culture kha anwakal naram mi anwakal naram culture te chu annun phung alone to awangin heta annu le pa te culture le anmani in culture an lo chom ve tak te kha aron in cho pol chho to ta zela chu wangin chung ang culture thar le namnun thara lo salian ta ma se an ma ni ero chu Mizo ni si kha ani awangin chu tiang ang hun chu tuna khwanin zo na thak tam tak khwan an tonga chu wangin engber hinge Mizo identity kan ti tur chu ni ta ang eng tiang anga malak zel tur nge ni ta ang ti chu hun hian alaron thil chho zel don ni in alang bok ani Mizo te chau lo po USA a khwan Asia ramatanga kal heng nampui le changkang tak Japan te Korea te le Middle East lamatang te po ni sala China te po ni sala mi amak ta duai tel USA a khwan an oma tin Europe ramatang pon an thleng thlana sa a tin South America ramatang te Australia ramatang te khovel ram tinatang ram ma song le changkang tak atang point Mizo mi puite aya alet zatam takatam USA a khwan an thleng thave tho ani tin amal khaya han in chu don ta ang phaise chuan India mi khu USA a khwan an tamber meilong mo ti tur an ni bok ani chutiang chuanin namtin chitin khu USA an thenga mithan khatte chu tan chuan khovel mi hring za zel somsari in USA om hi an cha kani anti ani achan chu anram system khu atha ema na thodan system te financial system te athata wangin mitam taktan na thole ei barzon na te alorem changa chu wangin USA
thleng thak zuk om hlen chak hi khovel mi hring za som sari zelan om ti ani culture kan han ti rualin kongle lama chuan enge American culture chu ti zona alo om theya American culture chu sarkarina dana siam angkha American culture ani ti la kan soifia thiam dan berpo ani mai ome kan soitak angkha namtin chitin in cho pol naram ani awangin engpo khu aleng vek maya chu wangin mani nam nun theu po kha choi nung thei vong nung thei reng kan ni chu tiang anga zalen na nei po an ni USA kwan English hi official language ani han lova amaro chu mitam zok man ani awangin common language ani anma ni federal level a chuan engma khu tong official language angin a than lo chu wangin mizo te po an in lung rola an in sui khom netlat chuan tu na le an tu le an fa tu chuan thleng poin ma ni nam tong hi ahum hal thein avon non dang theni ti achiang em maya chuta chuan lung rol na in sui khom nge poimo a tam lo ma ila kan in sui khom nge chuan engma hian minti boy thei bik lo ani nam then khat mani tong lo ta te kho abik takin an tong an chom nun to lo wang le an tong an man to lo wanga boral ta te in sui khom nan nei that tok lo wanga an tong mang lo wa nam dang tong sap tong pian pui tong anga chung kwa mang ta te khu tam tak soi tu omani chu wangin mizo naupangte hian sap tong khu chu an thiam hrim sa an thiam don boka amaro chuma ni tong khu kan hum hal thei tur chuan ko ran le khotlang kan in sui khoma kan lung ro kan in pum khatlat chuan kan tong le kan zonun zemoi nam culture hi kan vong nung reng thei don ani ti khu USA rama khon eng kim ti thei na mun land of opportunity ani na khu kan man thiam chuan nam nun po hi kan choi nung reng thei ani ti chiang hle ome tun din huna chuan USA mizo te khi an la lung rol thale a chhatni thatni a te tin ko ran te khi an la lung rola lung rol na le in sui khom na hi nam din chan na nam din kho chhuana ani ti ero chiang takin alanga chung chu an von nun renga an cham nun reng chuan mizo te hi tle ma ila engma hian minti boin in chim ral thelawang khole tuitha kan nia ramle nam dan kan za a thu kan oi phot chuan America rama khwan mizo te khu nam ro pui tak mi ro pui tak mi chon om tak tak te an la ron chok zel don ani ti khi a mu thei ani Josephine o naw te hne na nangmani chan chok tur hian lalpanin ma min tirani ati angin he kan namdar thalang ramdanga omta te mizo nun phung chiang taka lantir tu da thalang annia chu wangin lungrol na le pum khan na thoi na khu USA mizo te in nga na lungphum le dam kho chona bul puyani ti chiang takin a ret thei mai ome USA hi mi hring te lut na ram le za om na ram ania pathianin ama an puyamin siam anga mi hring te lutak ngai lutak za om na nei na ram ania chu wangin enge mo hain ti pal ni kho te po hian thiam lo jok ni ain chu a ngai dam ain deal thi ani ole ka channel min thir saka wain kaloma min lo subscribe sak thin don nia in zawai chunga kalom tak zet ani